Bageshu pitša ya rena ya ditaba ya phopoma ditaba ke tša iri ya bobedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re thoma pele ka dihlogo tša tšona. Mopresidente Ramaphosa o hlwele a kopane le mopresidente Yoweri Museveni wa Uganda leetong la gagwe la semmušo ka mono nageng. Tona ya Free State Mxolisi Tukwana o adile polelo ya gagwe ya semmušo ya mathomo ya pulo ya lekgotlatheramolao go tloga mola a kgethwago. Mokapteni wa sehlopha sa basadi sa cricket Sunelis ga se a metša mare ka ditiro morago ga gore di-Protea di fenywe papading ya makgaolakgang kgatlhanong le Australia ka Sontaga. Bagesho thobela re a letamiša ditabeng tša mosegareng wo. Ditabeng tša mosegareng wo wa sekgalela mo go DTT, mopresidente Ramaphosa o hlwele a kopane le mopresidente Yoweri Museveni wa Uganda leetong la gagwe la semmušo ka mono nageng. Taba bogolo poledišanong ya bona e bile kgwebišano gareng ga Afrika Borwa le Uganda. There's the bilateral, but there is the producing for third-party markets. The companies can come from South Africa, based in Uganda, or even vice versa, but produce for the US market, because we have got access to that market. USA market, European Union market, Chinese market, using the raw materials of Uganda, which are plenty. That will be, in my view, another area we should look at in detail, not just vaguely. Then finally, as His Excellency was saying, the issue of pacifying Africa, because we are talking of the CFTA, Continental Free Trade Area. But this Continental Free Trade Area will be a trade area only if it is peaceful. But now the whole place is in chaos. Bagesho a re kweng polelo ya mopresidente Ramaphosa. Go sa le bjalo boetapele bja mopresidente Cyril Ramaphosa bo tantše šedi e kgolwane. Mopresidente o latofaditšwe ka go tšea nako e ntši ge go tliwa tabeng ya go tšea dipheto. Go fihla ga bjale SABC ga ena maloko a poto. Mola badudi ba bantši ba Afrika Borwa ba letile mopresidente gore a dire diphetogo go kabinete ya gagwe. Le ga go le bjalo ditsebi di dumela gore le ge mopresidente a bile le kotara ya mathomo e boima ifela a ka šomiša kotara ya bobedi ya gagwe go kaonafatša maemo. We are at our most essential, a nation defined by hope and resilience. It was hope that sustained us during the struggle for freedom. Puo ya mopresidente Cyril Ramaphosa e neng e tsosolosa ditsholofetso tsa maAforika Borwa. Se jaaka naga e tsweletse go itemogela maemo a popota a botshelo, botlhokatiro jo bo kwa godimo le mathata a motlakase. Puo ya mopresidente le setšhaba e tlile ka nako e ba bantsi ba ne ba solofetseng gore mopresidente a dire sengwe. Mopresidente Ramaphosa a ka nne a kokomala bopresidente paka ya bobedi fa ANC e ka fenya ditlhopho tsa ngwago o tlang. Se se latela phenyo ya gagwe kwa konferenseng ya bosoma a matlhano ka Sedimonthole. Fela boeteledipele ba gagwe bo ntse bo kgadiwa ke ba le bantsi sešeng jaana. Ba le bantsi ba letile go bona fa a tla diragatsa ditsholofetso tsa puo ya gagwe le setšhaba. There's no leadership. He's our president. There's nothing we can do. I'm not happy at all with leadership here in ANC. I like his leadership style, and I was really confident when he came into power, and we were all hoping that he was going to make a huge difference. Ke happy ka yona because since vele okay ni yena dilo tse ngata di etsegile ena le batho ba sokola. Moitseanape wa tsa boeteledipele a re paka ya ntlha ya mopresidente Ramaphosa ga e kgotsofatse fela o santse a na le tšhono ya go ka e tokafatsa le go tlogela sengwe se baagi ba ka mo gopolang ka sona. You know, now is got a golden opportunity to redeem himself with this coming reshuffle or cabinet reshuffle. That is where he can show South African that he means business
the men and women he's going to appoint, those are people really who are going to inspire that confidence to people, or it's going to, I mean, are you sure people that say, this man is playing games, this man is not serious? Professor Majola o nganga ka gore le fa paka ya gago e ne aparetswe ke dikgwetlho tse dintsi jaaka le roborobo la corona. Moeteledipele yo bokgoni o itshupa ka dinako tse di popota. He spoke about hope recently, that we are defined by hope and resilience. But unfortunately, since he came, he has taken the country down and even the organization down. So there is nothing really you can pinpoint and say. And again, his leadership style is the one that really is making things worse. There was crisis in his, someone might argue and say, but there was COVID, there was this and this and this. Yes, there were those things. However, great leaders emerge during crisis. Diphetogo tse dintsi di letetsweng ka botswapelo ke go fetola ga kabinete le go tlhophiwa ga boto ya SABC. What he's actually doing is consulting the various stakeholders, including those in his party and the tripartite alliance, in his networks inside the party, to make a decision about whether or not certain kinds of appointments are going to work. Go santse go le jalo, maAfrika Borwa a tla leta jaaka ithulaganyetsa go fetola kabinete gore seo sa go diragala leng ga go ope yo itseng. Ke ntla kgatlhane wa dikgang tsa SABC mo Johannesburg. Mohlankedi phetiši wa peleng wa Eskom Andre Director o re bontši bja mathata a naga a kgaotšo ya mohlagase a ka godimo ga matla a Eskom. Mafelelong a beke Director o file bohlatse bjalo ka karolo ya molato wa kgorotsheko wo o išitšwego ke ba United Democratic Movement le ba bangwe ba lesomešupa. Pegong ya gagwe ya bohlatse o wala seo a dumelago gore ke mabaka ao a hlolago go kgaotšwa ga mohlagase ka dinako tše fapanego. In terms of the legislation, and there's some case law on this as well, the municipalities are primarily responsible for delivering electricity, but not exclusively. Eskom also directly delivers to some areas. One cannot say the one is not the responsibility of the government. To what extent this is a constitutional obligation, because it is not explicitly written into the Constitution that there's a right to electricity, that is open for debate. There's some academic writers who say there is such a right that you can imply, but we don't know yet because the courts have not finally spoken on this. Moetapele wa Build One South Africa Movement Musi Maimane o butše molato wa bosenyi ka seteišene sa maphodisa ka Cape Town mabapi le ditatofatšo tša bosenyi tša ditiragalo tša go thupša ga Eskom. Se se latela ditatofatšo tša go šiša di dirilwego ke mohlankedi phetiši wa peleng wa Eskom Andre Director tša gore o ile a botšwa gore baetapele ba bangwe ba ANC ba be ba šomiša Eskom bjalo ka sedirišwa sa go ikgola. Maimane o ipiletša go thibela go lwantšha ditiro tša bomenetša le go gapeletša Director go bolela maina a bao ba latofatšwago. I'm not just joining others. I'm asking the police to compel him to do so, because Preka says so. If you want to act in the right prescribes of the law as a whistleblower, he must be compelled by law to come and name the people. It's like if I know a crime is taking place, I can't sit back and just in conjecture not mention names. People must come and be accountable. Yes. Biale a re tietše polelo ya mopresidente Ramaphosa. The Ugandan sun right at the equator with you to South Africa, because it's burning hot. But we're still very happy and delighted with your presence here. The purpose of President Museveni's visit to us here was to review our bilateral relations and to see the extent to which those relations can be strengthened. We have noted significant progress in the implementation of agreements that we have had in the past, and as testament to our growing relations, we have just witnessed the signing
of further agreements and memoranda of understanding. I had the opportunity in my discussions with His Excellency President Museveni to convey to him that South Africa remains keen on investing in Uganda, and particularly in a number of sectors in banking, retail, telecommunications. We hope that Ugandan businesses will also find their way in investing in South Africa for the mutual benefit of our two countries. As we speak now, the business leaders from both South Africa and Uganda are involved in a business forum, which both of us will visit later and address as well. And we expressed our strong views that we should always find ways to resolve the issues that impede economic growth and development between our two countries. And we've agreed that our two trade ministers will need to be engaged to put in place a mechanism that will ensure matters such as the protection of investments in our respective countries. Our discussions have been expansive. They've covered quite a number of areas, particularly the Africa Continental Free Trade Area Agreement that needs to be implemented. It also covered the whole process of peacemaking on our continent and to ensure that we do indeed get as many countries that are currently afflicted by war and strife to return to peaceful coexistence of their own countries. The Eastern DRC was covered, as was Ethiopia, and the efforts that we all have made to bring about the cessation of hostilities. And we have also looked at the peace process in other parts of our continent and continue to pledge our solidarity with other parts of our continent like Western Sahara that are still struggling to get to a peaceful situation. We also did talk about the issue of making sure that we have more and more of a multilateral dispensation in the world, and also decried the lack of a permanent representation by Africa in the UN Security Council, and continue to urge for the reform of that body. We congratulated President Museveni on Uganda's nomination as the incoming chair of the non-aligned movement. We believe that Uganda's chairing of the non-aligned movement will advance the interests of developing economies. In conclusion, the state visit that has been undertaken by President Museveni to our country has reinforced the firm political and economic relations between our two nations. By deepening these relations, we as South Africans have also taken time to thank the sacrifices that were made by Uganda in helping us achieve our own freedom. Uganda is one of those countries that was firmly in support of our struggle, and they made sacrifices by giving us resources, by giving us maximum support. And when we attained our freedom, it was as though Uganda itself had attained its own freedom. So we will continue to thank you, President Museveni, and the people of Uganda for the support that you've offered us. And through your visit here, we see ourselves deepening relations between us
And we aim also to better the lives of our people as we continue the struggle to overcome poverty, unemployment, and inequality in both our countries. And with those words, we want to express our great delight to have you here in our country together with your delegation. Thank you very much for coming. Thank you, Your Excellency, President Ramaphosa, for inviting me and my delegation to visit South Africa after some years. Now, the ANC was the first anti-colonial movement that the Africans created in 1912 after the continent had been taken over by the imperialists by 1900, except for Ethiopia. Now the ANC started in the tradition of Pan-Africanism. I don't know how much it was involved with the African Americans who were friendly, like W.B. Du Bois and others. I think they were also, if I remember well. Now later on, the ANC was joined by other movements in Africa, like the one of Ghana, of Nkrumah, like the one of Mwalimu Nyerere, TANU, and we who came later. We are all in the tradition of Pan-Africanism. Now, I'm glad. I normally call newspapermen in Uganda, I call them rumor mongers. I don't know whether you are fact mongers or rumor mongers here, but nevertheless, I will tell you what I think. The Pan-Africanism is a scientific concept. It's not an emotional one. It's not that we are all black, we are all what, we live on. No, it has got reasons. Reason number one, do you want to be prosperous or not? This, you need to answer it. If you say our people want to be prosperous, you say yes. If not, you say no. Let them remain poor. But if you say yes, I want the African people to be prosperous, then the next question is, how will they be prosperous? Yeo ebe e le poledišano magareng ga mopresidente Ramaphosa le wa mphato wa gagwe Yoweri Museveni ka dithulano le dikopano tša tšhomišano magareng ga dinaga tše pedi. Ditaba di tla tšwela pele morago ga fa. Bagešo ditaba di sa kgatlampana. Go a hlahla taba yela re boletšego ka yona ya dithulano magareng ga ANC le Ditaba. Re boledišana le mosekaseki wa ditaba tša molaotheo le tša molao Professor Letswalo. Ba ga Letswalo re a la amogela. Ba rena ka mošate re ka losadentšhago le bakeletši ba rena ba potego. Prof, ke ya mahlo a mahwibidu magareng ga Ditaba le ANC morago ga ditatofatšo tša bomenetša ka Eskom. Na e ka ba taba ye le e bona bjang? Ke taba ntšhetšhere ka baka la gore bao ba le go taolong ge ba ile gore dilo tše dingwe ba kgona go di gata ka maoto. E tlo ba bothata ge ba tše dingwe di tlo tšweletša pepeneng gomme go be go hloiwe motho yo a go ka thogo o tšweletše ka tšona. Re tla gopola gore molaotheo go section 1D, go section 41(1)C,
I still have section 195 1F la accountable or accountability go di karolo ka moka tse e le go tsa mmuso wa akaretsa le bana ba Eskom. Jale ge batho ba sa tšee maikarabelo ka tsela ya maleba se tla go swa ke naga gomme bona ba tla kgakgauthana ka meno e le tabeng ya gore mohlomong ba beng ba bangwe ba be ba leka go khutiša ba bangwe gore mokgatlo o se wa tšweletswa seetseng se se fošaretšego. Gomme ge ba boemo bo le jalo ke moo bothata bo tlo go tšweletswa ka baka la gore o tla tsena ditšhelete tšeo di dulago di pompelwa ka gare ga dikarolo tše jalo tša go tshwana le bo Eskom wa tse di bitša gore ke SOEs e felela go diragetseng ka yona ka re gare ke re kwa gore go na le report e tswelela gore e filwe jwang ya šoma jwang. Prof, re šetše re tseba gore ANC e file Director matšatši a ka tlase ga beke go bega taba ye go ba tša molao le gore a tšweletše bohlatse. Na o a gapeletšega go dira seo? Jale ka ga re šetše re bontšhitše ka di-section tša molaotheo ga se seo fela re ya go section 34 yela e thibela go dilo tša bosenyi. Section 34 ke yela ya Prevention and Combating of Corrupt Activities Act 12 ya 2004. Section yeo ya 34 e bontšha gore bao ka moka ba le go maemong a boikarabelo go akaretša le yena di-haters. Re bolela ka taba ya bo Director General goba dihlogo tša mafapha goba ga išita le bo masepala bjale ke municipal manager. Re bolela ka di-public officers, re bolela ka di-head director, di-principal tša dikolo goba di-manager goba di-executive manager tša dibanka bjale goba le ba e leng gore ke ba mmogo di-partners mo partnershiping goba mang kapa mang ya a tsenego ka maikarabelo a Chief Executive Officer. Gomme re bolela ka bo-director fana gomme ge ba go akaretsa batho ba o ka moka ga bona go te ge ba motho eo a na le tsebo ya bošaedi bo itšego gomme a sa bobege o oba molato goba o molato go ya ka yona act ya 12 ya 2004. ka gona o a gapeletšega gore a tšweletše bohlatse ya ga gona ke bomang ba bego ba na le boikarabelo tabeng ya manyofonyofo a bego a le gona ka Eskom. Mengwaga e ka moka bego a le ka go yona go se go jwalo ba le ba NPA goba ba maphodisa ba tlo mo tshwara goba ba mo sekiša ka baka la gore o tla ba o bile molato ka a sa ka a mpula ona ke bomang ba bego ba na le boikarabelo jo ya manyofonyofo gomme yena a bodutše ka disiti gomme e tla ba le phošo e kgolo ka lehlakoreng la gagwe. A go tla direga eng ge ba director o kwa a sa bolokega go tšweletša maina a bo radipolitiki bao? Re a gopola gore tlhatso le ga e ka ba efeng go na le thulaganyo ya gore ba lote ka tsela ba ka lotang ka yona. Tšhireletsego ya 100 lekgolong ya 100% yona ga e gona ka gore mang kapa mang o a tsebega gore na o kae ka nako mang jalo ke bao ba ka go ba mošetše morago a ka ba sa tšhireletsega. Re a gopola gore nako ye e fetilego ya ka taba gore o filwe mpholo ga se yena fela o šetše go na le batho ba banye mo Afrika Borwa basadi ba babedi banna ba babedi ba šitšego ba ile molete mohlaela thupa ka baka la gore ba be ba bitswa gore ke batšhedi tša dira bao ba beng ba tshwanetse go ba šireleditše go ya ka di-protection of
ya 26 ya 2000 the whistleblowers, protection of whistleblowers, batho bao ba tlhogofetse mme ena go ka direga gore ga e ba ile a lekwa gore a ba fiwe mpholo wa direga gore le ba bangwe ba ditse ba tlhokofetse ka gore e be le whistleblowers go tla direga le ena a no tsena ka mona wa seloko ka tsela ya gore ba motimatimetse ka tsela e itseo gomme go tshogela ga gagwe taba ya gore a ka bolawa e be santse ba itla ka morago e tla sa mathomo e be gore ga taba ka bolai a be a ntšhitše maina a batho ba ka gore maina ao a nyakega hlaga ya swa ka baka la gore o tla lebelela gona ke bomang bao ditšhelete di yago mekotleng ya bona mona e le gore e be e le bona ba fiwe go maikarabelo a gore ba lote seriti sa Eskom ka taba ya ditirelo tsa maleba gomme batho ba se ba le shushing ka tsela ba leng ka yona ka baka la go šireletsa motho wa itse go kaone a ka ba a utula maina ao. ANC e re ge director a ka se bege mahlabiša dihlong a e tla mo tšeela magato a semolao e ka ba e le matsapa a mokgatlo wo o bušago go leka go phadimiša leina la bona. Go ka ba jwalo ka baka la gore re gopole gore go tloga gona mo ka ba go le mešomo sena mollo ge mpatireitere a be a kgotleletše ka mokgaleng a kgotleletše ka gona go kgakala gore ba swanetse go ba go ena le bao a bolelago goba yo go bolelwago ka yena gore o be a ikgola ka ditšhelete tša Eskom itse a re ge ba mokgatlo ba nyaka fela gore a utlwile seo a gona gore ba bona ba motshware ka boyena ba mo ise mapodiseng ba kgolegong se se tsene re boletše ka sona sa section 34 ya Prevention and Combating of Corrupt Activities Act 12 ya 2004 ke fela magato a ka tšwang ke sepodisa le ba NPA itla ge le ba mmušo bona se ba tla go dira ke seo ba ka yang kgorong ya tsheko ka nthela e bitšwa gore ke application for notice to compel ba yo kgopela gore kgoro ya tsheko mo gapeletše motho gore a re botse gore na ke bomang o mo le ena a ka tšwelela ka baemedi ba gagwe a bolela gore a ke go kgona go gapeletšega ka baka la maemo a le a gopole gore notice to compel ga e re o tla tsenywa ka kgolegong ge fela ordere e ka tswa ke gona ba ka tlang ka se bitšwa ke contempt of court ka morago gore o tshitše taelo ya kgoro itsa ge ba ya ka application goba ka kgopelo ya gore notice to compel a gapeletše ke kgoro ya tsheko le yena ka ikemela fala re aowa nka se gapeletše ka baka la maemo a gore ao le bona ba tseba ke dirile go mokete gomme kgoro ya tsheko e ka nna se fe taelo fao itsa ge e ka fa taelo ba tlo boya gape ba re o gana gore fa mainale o tshititaelo ya kgoro gomme kgoro e tlo bona ka mootlago ka gore tshititaelo ya kgoro. Professor Letswalo re leboga tshedimošo ya lena. Tona ya Free State Mxolisi Tukwana o adile polelo ya gagwe ya semmušo ya mathomo ya pulo ya lekgotlatheramolao go tloga mola a kgethwago. Polelo ya gagwe e be e tsepamišitše maikutlo kudu matsapeng a go kopanya mokgatlo ka profenseng ya gabo go hlabolla ikonomi le go fediša bohloki. We need to focus on things that unite us and not divide us, and to realize our strength and endless responsibility. For us to achieve this, we need to do what Thomas Sankara once directed. You cannot carry out fundamental change without a certain degree of commitment. In this case, it comes from non-conformity, the courage to turn your back on the old formulas, and the courage to invent the future. Unquote. Honorable Speaker, the past few years have challenged the Free State on multiple levels. We have witnessed the impact of COVID-19 and the resultant economic slowdown, the higher unemployment rate, persistent poverty, and the escalating cost of living. To deal with these challenges, we have embarked on a decisive path of recovery.
The Free State official employment rate declined from 38.1% in the third quarter of 2021 to 33.8% in the third quarter of 2022. We have developed 11 community center master plans, and we are now reviewing a Free State growth and development strategy. This will deepen our initiative to create an enabling environment for inclusive growth, investment attraction, economic transformation, and job creation. We have created 50,000 job opportunities through the expanded public works program across the 3 spheres of government, thereby exceeding our 2022 commitment. Of this number, the community works program contributed 26,871 job opportunities. The composition of the participants of these job opportunities is aligned with our stated priorities of designated groups, as 36,839 beneficiaries were women, while 70,197 were youth, and 407 were persons with disabilities. One of the key drivers of economic growth and job creation is our small and medium enterprises. In the current financial year, 869 enterprises were provided with financial and non-financial support, of which 470 were youth-owned. The Free State Development Corporation provided financial support to 24 small and medium enterprises, including 8 youth-owned contractor development program businesses. We will undertake a substantial review of the current state of our public entities and reposition them to be proactive in responses to the investment and development needs of the state economy. The revitalization of our industrial parks is another key enabler of provincial economic growth. Our priority areas remain with Ditaba, and Tabani. This program is catalytic to unlock job creation, as 3,986 people are now employed in these industrial parks. The Maluku Special Economic Zone continues to offer multiple investment opportunities. Right now, the Special Economic Zone has a pipeline of 12 investors worth over $2 billion. Over the next few months, we anticipate to conclude new agreements with private sector investment in the cement and concrete and textile and dry powder food manufacturing sectors. The 3 investments will add 137 jobs to the 127 people already employed at the Special Economic Zone. Honorables, the legislature is currently considering 2 key pieces of legislation, namely the Free State Integrated Local Economic Development and Transformation Bill and the Free State Building and Tourism Authority Amendment Bill that will advance the economic transformation and growth trajectory of the Free State. Ka kakaretso polelo ya tonakgolo Tukwana ya amogetswe ka matsogo a mabedi go le bjalo go sana le ba bangwe bao ba reng go dintlha tše bohlokwa tšeo a sa bolelago ka tšona. Re batla re thabisitswe go hore half ya speech se se tswang ka mo ke e tswa dibukeng tsa EFF mme ra utlwa re tara mona le monte go heletsa teng mo ditsebe di batlang di utlwa mare he ntho re tla ithabela haholo go hore ha re bone botsotsi ba ntsa bua ka bona bo tswelle e be yena tlwelo matha di state kwana di zondo commission go fuwe matla this time ha ka sebetse re mshebile ankeni comrade tse tsa sa le di utswa mo this time around o force ya ho ranke tšhelete kana ka 1 billion a lo lahlela ditsileng tse sa lentse di le teng. Some of them ke ditsela tse leng hore e sa le ho di
auwe ha di auwa le hona tshi so re batla go bona tsotsi tse tsa di bitsang ma comrade ya hae yena self a tlole go roma batho ntse tsa di recommendation of president so se ke tsotsi ha e kene ka mora vene ya maponesa re na le space hot flame mona ha e baneng ba bantse ba utswa di chocolate ge tla ba bella ka thoko go kene tsotsi tsena tse kgolo tse sega se utswang tshele tsa ditsela message wa premium mocha ile go ke ntate Dukwana ga o amohela it was profound re tshepa hore dintho tse ding ha di bui fela ke dintho tse leng di tlo beiwa tafoleng ho implementiwe le tšhelete tse ntse o bua ka tsone different district ya Mangaung ya 136 million e etsetse bana ba Mangaung hobane no re dutse ka mathata a unemployment but bana ba mona ba kry mesebetsi ha ba kry di business land and service delivery ha rena yone mare le buile the way buileng ka teng hobane ke monna o nang le vision ke monna o nang le tshebelo pele at least ha o bua ka hore dikolo pass rate ya teng ke 80% ha re nka fitlhella employment ya 80% go nka ba le stability go nka ba le calmness ka ha community ya rona ya Mangaung ane ra tshepa ile ra dumela dintho tse leng di buetse di etsa le hobane rona ne re se re le civil movement ya Mangaung concern community ne re se re le letsemeng la o kolomaka dikolo la o kolomaka mabitla la o kolomaka di parks hore bana ba rona ba tsa sekolo ba pale ho latella dipuo tsa hae ka mo re amohela moetapele wa rona re tshepa le hore re tla sebedisana mmoho le ho ya pele le moetapele wa rona ho be le calmness ka ra community ya rona. The Premier dealt with many issues in his address, but I'm not interested in what he said. I'm more interested in what he didn't say. For example, he didn't mention the impact of load shedding on our people in the province and action steps that he might take to mitigate that. I know the Premier of the Western Cape allocated R1 billion to mitigate the impacts of load shedding. We would have liked to see him talking about those issues. He also didn't talk about the biggest crisis facing residents is the fact that when they open their taps, many of them don't have water. Even towns with rivers and dams next to them, people don't have water in the taps. And this is made worse by the fact that we have load shedding and they're not able to pump water. He also spoke a lot about corruption, state capture, implementing the Zondo Commission. But Judge Zondo also said that the biggest cause of corruption is the cadre deployment policy. And the president who appointed him as premier supports the cadre deployment policy. What we have liked to have heard from him is to say we're going to scrap the cadre deployment policy. Badudi ba motsana wa Marumo Fase ga Mashashane ka ntle ga Polokwane Limpopo ba re ba phela ba tshugile ka morago ga gore go bonwe ditau ka lefelong la bona. Badudi ba belaela gore ditau di ka be di shwahlile ka polaseng ya diphoofolo ya Kgauswi le lefelo la bona. Ba re go swere tau ye nngwe ya bušetšwa ka polaseng ka laboraro. Go dumelwa gore go ka ba le tše dingwe tšeo di sa sepelago ka ntle. Ditau di hlasetše le go bolaya ditonki ka motsaneng wa Marumo Fase ka laboraro. Ke leboga ke go dumediše le babogedi mo gae se le gore nka se tlhalosa ke taba gore mo motseng wa ga Mashashane mo e le gore go bitšwa gore ke ga Mapankola fa e le gore nnete gona setšhaba sa mosere se tloga se tshogela bophelo bja bona ka baka la gore go na le tau tše e le gore ba gonela gore di šwahlile ba bone ye nngwe ya ditau tšeo ye e le gore e šetše ile ya kgona gore e tlhasele ye nngwe ya diphoofolo tša bona leruo la bona mo e le gore tonki ya mongwe wa badudi fa e tloga e bolailwe ke yona tau yeo e le gore e šwahlile go tšwa polaseng ya Kgauswi fa mo e le gore ditau tšeo di ruilwe ka gona gomme go hwetša tše dintšhi le go kwa tshedimošo malebana le se le gore se diragetše ke nafa le yo mongwe wa badudi ba e le gore kwa mathomothomo go bona tau yeo ka sebele mo e le gore le yena o re o ile a tshogela bophelo bja ka baka la gore e be a le kgauswi le gore e ka mohlasela ntate re leboga sebaka se go bodišana le na tšatšina le kgono fa gomme a re kgone go kwiša gore na go diragetše eng le bone eng. Nna ke Mr. Gopane ke tswela ke tsamaya ke ketlile ke bona ke feta tonki tše pedi a go seno di feta swakente fela ke re na ga ne ke tonki tše tharo apa ya tonki e nngwe ya tswela e kitima ya boraro e ya nthula ka wa fase a ke re ke sa bole fase ya pele ntwela ya twa ya re mo go nna mo mo go nna mo ke tlhaba ka toši a e nyako o tloa ka re sebata kgomo pele ba nne ke setolo kwa batsoga le monno mongwe a tswela kwa re na ke eng ka re ke tauši yona napa ba tlhaba le tša dinakana ka moka ba re sebata kgomo na pele kwa e thoma go sepela bjale
le boletse taba gore ye nngwe ya ditonki tsena ke nakong ya ge e be e le ka go tšhabela yeo ya ditau e le thutse ebile le gobetse nke le re tlhalosetse gore dikgobalo tsona ke tse di kakang le kgone go hwetša thušo ya kapijana mo ke a tsoga ke tsoga letsogo la ka le botlhoko tonki e nthutse ge ke tsoga matsogo la ka le botlhoko napile ke sebata kgomo ke tshwere letsogo go tloga mola napile ke namela taxi batho ba tletse mo pateng mo ba nyaka tau ya tšhabine ke a sepetlela napile ba tlha ba nthuša ba mpha di-pain block tsa go thusa malaganyo a tsoga la ka le se botlhoko re a leba bušana le nantate re a leba kudu gomme ga bjale ke nyaka gore ke bušane le mma morudi ka bjale ka yo mongwe wa badudi fa mme morudu re botse gore na bjale ka setšhaba bjale ka modudi na le kwa le bolokegile bjale ka badudi ba motse wa ga Mapankola mo ga Mašašana kgotso setšhaba sa ešo nna ke ke bolokeile ka gore ebile ke le yo mongwe wa bomme ba ba dišang diphoofolo nna ke diša dinku le dipudi bjela ke sa tseba gore na bo safety ba ka bo mo kae ka lebaka la gore tauye go ya ka nna ka mokgwela re e tshwereng a se e le goreng ke e bolaileng tonki yona e ile ka motho go tšetša right ela ba e tshwereng ka mo site la romeng a se e bolaileng tonki ka gore ela e beilwe wa sekono ebile a e laetše le ngata e be re tana re di bona be e sa laetše gore ke ngata ya yona ande bjale setšhaba re kole bothoko kudu gore le badudi benye tsona ditau tšela ga bana taba le rena le bokamoso ba rena a bo sa le safe le ga tete ge re lebeletse polokego ya bana ba reng ka taba e ba kgona go ya dikolong ka go lokologa go ba go diagalang bana ba bile traumatized kudu ka re le lona letšatši lana le la senka wa ba le sekolo mo marumo fase ka kakaretšo bana ba paletše ko ya sekolong le gane bjale ngwana a robetse ka hae o fela a re o tau ke tšhaba o tšwela ka nte kore a re sa tseba gore na botse re itshepileng re nkebeng le mmušo o ka emelela ko odimo to o bolele le bona batho ba ba ditau ka re le setšhaba ka kakaretšo botsebotse tšona be re sa dinyake le matho mongwe a senke ra dumelelana le tšona ra leboga gomme ka gore rialo ke yo mongwe wa badudi fa e le gore nete gona ba tloga ba ntšha maikutlo a e le gore a bontšha gore ga ba thabišwe ke se se diragetše mo motseng wa gabo bona ba bolata ba gore ditau tše ka mokgwa go bileng ka gona di hlasetše diphoofolo le bona badudi ga ba sa bona gore ba bolokegile ka baka la gore nete gona di ka ba hlasela ka nako engwe le engwe ebile ba tloga ba dira boipiletše go mmušo gore nke o tloge o tsenya letsogo go netefatša gore setšhaba se se bolokegile le gore tau tšeo di sa šaletšeng tše e le gore setšhaba se gonona gore go ka ba go sana le engwe e le gore e gona e a sepela mo motseng e swariwe e boetšwe morago gomme ka go rialo ke tša dithapo ke di bušetša go lena ka mo Auckland Park go thoma go sasa baotledi ba dikoloi ba ya go tloga ba subeletša seatla ka potleng ge ba ya go tšhela makhura theko ya litara ya petrole ya go hlatloga ka 1 rand 27 cents ya diesele ka 30 cents litara ya parafene yona ya go oketšwa gareng ga 13 cents le 17 cents Dipalopalo go tšwa go Stats SA di bontšha gore tlhokego ya mešomo e fokotšegile ka 0.2% go ya go 32.7% mo katareng ya bone ya ngwaga wa 2022. Dipalopalo di bontšha gape gore go hweditšwe mešomo ye 169 magareng ga kotara ya boraro le ya bone ya ngwageng wa 2022. Tlhokego ya mešomo e tšwela pele go batho ba boroko ka nageng seo e le ka lebaka la kgolo ya ikonomi yeo e fokolago yeo gape e gakaditšwego ke kgaotšo ya kabo ya mohlagase palo ya batho bao ba senago mešomo e oketšegile ka dikete tše 28 go ya go dimilione tše 7.8 mo katareng ya bone ya ngwaga wa 2022 palo ya godimo ya koketšo ya mešomo e bonagetše lefapheng la ditšhelete go a latela dikgwebo le mešomo ya ka nageng ka go le lengwe go theogela tlase ga mešomo go bonagetše go mafapha a mmušo lefapheng la tša kago le tša temo ge go letetšwe gore mešomo e gole ka persente ya ka tlase ga ye tee lenyaga e fela kgonagalo ya go hwetša mešomo ka nageng e tlase kudu baswa ke bona ba ngwago ke tlhokego ya mešomo. Tša dipapadi sehlopha sa basadi sa cricket Suneli ga se ametše mare ka ditiro se morago ga gore di-Protea di fenywe papading ya makgaolakgang kgahlanong le Australia ka Sontaga. Eupša mohlankedi phetiši wa Cricket South Africa o re ba tla kaonafatša dipapadi tša basadi. Mokaptene Sunel Lewis o fetogile go ba moetapele yo a senago poifo ka gare le ka ntle ga lepatlelo ka tlase ga boetapele bja gagwe di-Protea se di kgonne go dira history ka go ba sehlopha sa mathomo se segolo sa cricket sa go fetela makgaolakgang a phadišano ya lefase
bjale o dira boipiletšo go boetapele bja papadi ye go putsa dibapadi ka gare ga ditlhotlho tšeo ba lebanego le tšona. Basic needs, it's not something we take for granted, and I think, you know, many people think because we're a national team, all those stuff's sorted. You just wake up and you go to a facility and you train and there's coaches waiting for you, and it's definitely not like that. So, you know, hopefully we gave, you know, CSA and everyone involved, you know, the necessary negotiation or bargaining power that they need to get those things in place. Motlatšatona wa kgoro ya dipapadi Notao Mafu o tshepišitše gore mmušo o gare o sekaseka ka mokgwa o tla go thuša ka gona. Of course, good work and good achievements are always rewarded. And as the department, myself and the minister had a discussion last night, and we obviously this happened. The tournament finished last night, so we still need to go back, sit in the drawing board, look at what is it, because also as we reward them, it must be something that is going to be long term, also for the cricket itself, for the women in the country itself, and for themselves. So we need to look at that, and of course we hope that we will make that pronouncement once we have crossed all the I's and the T's and we come back. But definitely there is an agreement that good work needs to be rewarded. Motlhankedi Phetiši wa Cricket South Africa Poletse Moseki le yena o golofetša go tšwetša pele go kaonafatša dipapadi tša basadi tša cricket ka nageng. Obviously over the last few years we have been doing that, hence you had the team in the final. It didn't start last month or the year before, you know, there's been quite a lot of work that has gone into the sport, but I think we've always acknowledged that a lot still needs to be done, and with the performance that they've shown over the last month, it becomes a very easy discussion for us, even when we're speaking to corporates, when we're speaking to the government, when we're speaking to everyone, for people to actually help us support that, you know. And yeah, we're quite excited about what's going to be happening in the next few months, next few years in the women's game in totality. Baola ra letsogo la Ngele Nongululeko Mlaba o šomile gabotse kgatlhanong le New Zealand fa o a feleleditšego a le maemong a bobedi bjala ka sebapadi se se kaone sa phadišano ya ICC T20. In the coming months now and the coming tournaments, us as players, because I'm a size G, I struggle to get pair of spikes. So now I have to buy a techie and then customize it. And I have to pay a lot of money for that. So I just hope now at least we're going to get like spikes, because it's very expensive to us to buy spikes now these days, since Adidas is no longer making spikes for us. So like it's quite a struggle for us to find a right size for our feet, sorry. But yeah, I just hope this is going to grow women's cricket in general, or just cricket in South Africa. Just a lot of young players, young kids who want to play cricket. They can just make this a career. A ke maikutlo a manyami ka molaba go mme moraloki mmogo a ya bonga Khakha o rekela ka leo. Khakha o šomile gabotse papading ya seka magaolagang kgatlhanong le England fa o tlošitše go ba bane go dikgwele tše 29 e fela ga se ba bantši ba go tseba ka ga ditlhotlho tšeo a itemogetšego tšona. We put the women's sport for the country in the map, and I hope that things will change for the women's game. Also for the team as well. I think also as individuals, I think we'll get sponsorship, I hope, so that we don't buy spikes anymore, we don't buy bats anymore. I think things will change for us, I'm hoping. Le ge di-Proteas di fentšwe kgatlhanong le Australia, boikgafo bja bona ke bopaki bjo o tseneletšego bja o laetša gore ya etwa pele ke basadi e wela magaolagangeng. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go Twitter ka @ditaba_dikgang, YouTube ka ditaba_dikgang le go Facebook ka ditaba_dikgang_, gape le ka ntšha sa mafahleng a lena ka kgatišo ya video ya ka tlase ga metsotswana e 30 go nomoro ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT bošegong bjo. Thobela.